Odofo mame mo akwaba emfa wombra GCN page so midin ede adwoa searching mesrew subscribe to my channel found some me abel no so ube ya notification ense me ekoso wo man mu bia be nya bi atie anase ube nya bi ahwe ewo GCN page ha Rastaman bi na okase na Rastaman wede oye Rastaman pa wake kana dwen nya asem keto akra de akire Ghana fo mpenefo na nanse nkamia kwaye so obi obeso camera sini su bia direction no ekọ Ghana fo mpenefo so a nipa bebre na di Ghana fo mpenefo atem se omu nye mebi yie bako kra wo mamu ha enti ama na kamia kwaye se o menye agija pansam na enti na nanse nse mesise de ene Ghana fo de ene ebibu twa mo Ghana fo mpenefo papa o mo chese omu suban nye enti omu nsesa na Rastaman yi echese ono so atwa Ghana fo mpanifo bi pa na o cheze he Ghana ha ye we kai fito mampani da Dr. Kwame Nkrumah so ebepim his excellency na Addo.Rasta Akufo Addo woyi na asabio obi enye correct obi edwa normal sa obi enye papo na so oni ko marki pa dia ko be ma ye his excellency na Addo.Rasta Akufo Addo kakra mark ni ko be ma ni bi kakra because na Addo de oye good. Now, apart from His Excellency na Addo.Rasta Akufo Addo ne di Ghana ni bie no obedi Ghana pani bie no obedi o man yusu a wa kire se sebio adwen no etwa ye na de enti Rastaman ye keka na dwen na ne se eye na no boy omuku no ka so ye hu nsama be bebre wo Ghana he e na Rastaman ye kire se Nyankopon bo wiase no o se ompe mojahwegu na chi wade pa ye mojahwegu sisi obi ompe mojahwegu na Ghana fo mpanifo amakwan na wo ye sika gari ho advert wo TV so send na me send advert wo TV so drugless group group ewo TV so occultism ewo TV so he masa enye TV so nkwa o de una ma ya hwe ni hwade signboards ahodo frebe for girls bedi sika sisi de chese all court for no podo mo aye bold e do mo sandboard abesisi wo do mo na message guso se from contact yo mo na ko join the group no what the hell man oh o me di ne me nko ye ni me bebre nko ye wo na Rastaman e kire se sai nye me ekoso wo TV so na Ghana fo mpanifo ahwe na sai ne ama we na ekoso ebesi de na wudi enkoso wo man mu na o kire se Ghana ni pani bi o wa be president wo man mu bi o hwe mojagu apart from Nanado no nonte so oba obehwe moja aguda but apart from Nanado no from Dr. Kwame Nkrumah so Papa Jerry hwanya obi ahwe moja agu yenti nsema Rastaman e de etuja emoja kango ye na chiri wade uka moja tugo ye ade a wo chiri kura ene moja kango ne nso no amanfo eka moja tugo di pesika yesi sika frefre moja eno omo ka moja godi pesika nyina no omo agihye moja ne di yesika ne ma omo ye dunsifo akonfo ne nsakawafo abai na sa akonfo ne nsakawafo abai betre video so ene yo kwotofo betre TV so ni ade ne radio so kasa lecture emempanifo mu tie no enti mo pa kire se munu onyame so ompa wudie no na mo ma se nkrofo ne lances mo mo di omo adwuma no mumu nyansa ne mo adwen no mo pa kire se tese mumu nim nyansa che nyame mo jimi papa I'm telling you Ghana fo mpanifo nyina jimi Ghana fo mpanifo nyina jimi si A to Z efiti Dr. Kwame Nkrumah abreso mi woni pa me mark na me mark ne kakra ne na Akufo Addo efi so no de ne story efiri osoro aba ne de wo kire so no de moja de onka bi ngui na ne kwan ne track onanso no wafom enya sade ne apede a nyame pese nko onye no enya no no oye no wafom kwan no sento odifo ba ba kire na de no ho de be mark ne kakra na fiti Dr. Kwame Nkrumah breso de ba be pim uyi na Akufo Addo ni si nkyenya kwasiafo nko na bedi ade no obi obaba bedi Ghana so biaje so ka moja tugu obi obaba bedi Ghana so biaje so ka moja tugu omuye ni sumu asinti hwe anuanom Ghana fo mpanifo boni omudie no me ka janan se uhokura na woyam hyehyew asefi mu
na reho omaye mpanifu agimi sei ne nyame ben na ede ne ebeye eya sem wo yankopon so onpe moja kanguo emoja kanguo ye na chiri wade uke moja tuguo ye ade a wo chiri kura ene moja kanguo ne nso no amanfo eke moja tugu di pesika yesi sika frefre moja ene omo ke moja guo di pesika nyina no omo agise moja ne di yesika ne ma omo ye dunsifo akonfo ne nsakawafo abai na sa akonfo ne nsakawafo abai betre video so ene yokotofo betre TV so ni ade ne radio so kasa lecture emempanifo mu tie no enti mo pa kire se munu onyame so ompa wudie no na mo ma se nkrofo ne lances mo de omo adwuma no mumu nyansa ne mo adwen no mo pa kire se tese mumu nim nyansa che nyame mo jimi papa I'm telling you Ghana from panifo nyina jimi Ghana from panifo nyina jimi si A to Z a 50 doctor Inkosi da ben mo be kokot afi mo wen mguase eko mo wen mguase a afi de mo de to mo okay now me ba ha na me be kasa na se manka me so me party asemo a Mr. Ayi Akufo Addo hold no ho say president elect. Into my question to NDC people, they say, what was your motive for trying to tell president say he shouldn't hold himself as president elect? Were you expecting a power sharing? Were you expecting, say, since that is the case, we will power share until we finally find a substantial winner? Say, Akufo Addo ne winning ya na. I still don't get you guys. Adene bibia minuanum we be bia no say ye ntro say ye nada say ye wickedness just say like nothing better comes into their mind whenever it comes to the development of Ghana. And so mo be bia ye bone. Now, omu wie ye no. And almost signed the question petition. Patrotio, I couldn't see I'm taking you guys back because Ghana for me who say some of us ye mu bebre no ye yare awiefre refre ya ade wo ye ho asetena pa no ema ye refre ade entem because we the sum for 4-5 years na nyame adawro ma wo bi aba na se 4-5 years wo te han mu a won ko sum na nyame ama opportunity say koda sa nipa ya se wetumi de han ya si wo so from fie 9 na se wo kokoto abetia na se wo pede ode dum so eba ye ma wo business say ye wo mewu ye yi wo kunadi ewa adwuma ye yi wo yire di just say hairdressers for barber for wine ice water for ice cream for ni na ho chire omo. And these are all people that are in Ghana, and anyone that was in Ghana anybody that was in Ghana during the Doomsor time faced it and knew how devastating the Doomsor thing was. It is a free sa ade ni mu ni na afi na sen emfie 920 because na Akufo Addo aba wo kan yesi so wo light ye adwuma wonya ayi iron de to ade e say wonya light di sua ade enti no wo wi afi se na wo da sumu a then you mean say we really have to educate and conscientize our people because say yanhwe ni yi a on ebedu brebi no sebe ejimifo ene bedi Ghana so ebedu brebi no wo mo a sebe ye ni sika na mbom power in terms of sika. Sorry, omunim nyansa omudibu my name in terms of sika no mo wo scan womo and ebebedi o mine so sika so sebe endi mine so sika yemfe mbu mine in terms of say so we are sikania and no doesn't make you a good government or a good president or a good leader. You might have money and still be a bad management of money. We've seen so many people I know muska, but it's not some bad managers into no musika na ntumi anya den and survival omo form. We see this day in day out. Into seminar say NDC niba. Na so see or court. Already no why a press conference say where we need say. O court ya and no can where you. Afi wo court so a. One semo kura say be fa court. Na ye nyina so ma no. What the constitution no to why ye be twa bebre mu agu. And ye ma mo chance say mombe amend mu petition. Ye ma mo chance no. Mini aba ma. Ye ma NDC for chance so say omo sanko anko amend ya. Omo antumi amfa we ni na amba o instead no. Omo kofa kire kofa ade bia ye friend interrogatories 12 and omo de bae. Ye ni na ye hu dia judges ne ye. Omo boni na agu ye.
and on Kodanchen. You will, no. And you be so almost say, witnesses are here and on to prove their case. Now, witness Omuko Bioman said they have 5 witnesses. Who follow court case, maybe I'm saying maintain a military control. So, remember, I'm saying something different. Almost say almost the 5 witnesses and a beba. And the CMA. A brainy do yes say ye made the no 5 witnesses no. I feel the change it. Aqua 2 for now. The 2 no so the prime one say wom see don't get here. Now listen, I have no problem with the see don't get here being a key witness